Ovo je 10 najređih životinjskih vrsta na svijetu. Snježni leopard. Procjenjuje se da je tek 4000 snježnih leoparda ostalo u divljini. Porijeklom iz planinskih masiva centralne Azije, ove prelijepe mačke su poznate da love stoku pa su zato na glavnoj meti farmera, što je jedan od uzroka opada njihove populacije. Također se love i zbog krzna, kao i korištenja njihovih dijelova tijela u kineskoj medicini. Na drugom mjestu nalazi se bijeli aligator. Samo 15 od 5 miliona aligatora se rodi sa ovim genetskim nedostatkom, koji je rezultat manjka pigmenta u koži. Nažalost, bijeli aligatori i krokodili su veoma poželjni kada je u pitanju izrada skupocjenih torbi. Prošle godine Hermes je prodao torbu od kože bijelog aligatora sa ugrađenim dijamantom za čak $185.000 na aukciji u Los Angelesu. Na trećem mjestu nalazi se bijeli lav. Nasuprot popularnom vjerovanju, bijeli lavovi nisu albino ili odvojena podvrsta. Najvjerovatnije potiču iz regiona Timbavati u Južnoj Afričkoj Republici, ali većina njih se drži u zatočeništvu. Na četvrtom mjestu nalazi se plavi jastog. Ova genetska mutacija se može pronaći na jednom u milion jastoga, a rezultat je visok nivo proteina koji njegovu boju pretvara u plavu. Na petom mjestu je crvena panda. U početku su klasifikovana kao vrsta rakuna, dok DNK nije potvrdio suprotno. Crvene pande su porijeklom iz jugozapadne Kine i Himalaja, a ima ih manje od 10.000, za što su u velikoj mjeri krivi gubitak staništa i krivolov. Na šestom mjestu četvoroka kornjača, porijeklom iz dijelova Kine i Vijetnama. Ova vrsta kornjača je nadomak istrebljenja uslijed potražnje njihovog oklopa. Sjeverni dlakavonosi vombat. To je samo 115 ove rijetki neodoljivi životinja, što ih čini jednim od najrjeđim kopnenih sisara na svijetu i svi žive u jednom australijskom parku. Imaju slab vid i stoga se često oslanjaju na svoj nos kako bi vrzmali okolo i lovili. Tasmanijski đavo. Ovo stvorenje veličine psa su porijeklom sa Tasmanije, ostrva u blizini obale Australije. Posljednjih 10 godina došlo je do razornog opadanja njihove populacije zbog zaraznog oblika raka koji ubija više od 90% odraslih u zagađenim regijama. Zato se gaje u zatočeništvu. Na devetom mjestu rovčica koja skače. Težina ove životinje iznosi manje od pola kilograma, ali ona spada u najbrže male sisare na svijetu. Mogu da prežive u visokom spektru staništa, od šume do planina i pustinja. Blizanci vervet majmuna. Ova vrsta majmuna je široko rasprostranjena u južnoj i istočnoj Africi, ali blizanci su ekstremno rijetki. Poznato je da je jedan par rođen 1946. godine, ali su umrli, dok su prošle godine rođeni blizanci vervet majmuna u rezervatu u Južnoafričkoj Republici.